none mama wumbaza ko iki nagiye kwishura kuva je mu gisagara ndabwiye ko arama yakenewe ese nabishaka ndataje mana ronse ariko man ushaka ngara ni 15000 na 5000 y'itike n'icyo tuzagura n'amago kandago kubera umwana wanje nkunda kandago 30000 impare 30000 ayo oya amumva tutadufungura iki yarambuye ariko singende ubonye wowe badabona isangara ndagenda premier wavuye muri province boss komana iga kugira no domfasha ejo hanje ninasaza nagira mu bigero ndagenda premier n'icyo ngende ubonye sayi sare kasi ndagenda mu bigero yasi cyane ka telefone yawe telefone yawe ngiye byose no gusenga Imana nta kizoba reka nje n'umubiri wanje ukomeze gusa kimwe je ndagusabye uzofatire neza umwana niko mfise konyene na undi mwana mfise nawe uzoza n'undi mukobwa azofatire neza umwana seka mukonyene bana yadoza gicato n'akana naraza icyazobura icyo azokenera cyose uzomube hafi sawa nta kibazo ndavyumvise ariko reka kwihebura ntacyo kweri Imana irakubona cyose tubishyire mu maboko y'Imana oya kabisa by'ukuri yumva sinabaza ko ari nzonakira kabisa kuko nyumva nabi cyane Kuraza umwana w'umuntu ntashobora kumenya ubuzima bwiwe keretse Imana gusa nukushyira mu maboko y'Imana uzokera kandi mbese n'umuhungu wawe byose bizogenda neza umuhungu wacu uzobaho kandi mwese muzoguma muri bazima byose ni kwizera Imana niyo nkuru baganga benshi ku isi kandi uzokera byase ku baganga nabo b'isi Yesu niwe muganga mukora azokiza sawa mfasha amazi yo kunywa sawa Sawa mmae. Roko. Makuru y'imisi. Navyo nga. Bo hama mmae njo. Bo nta byinshi no buri Rwanda
kugisha igisigaye gusa nagomba kubwire narumvise yuko mwaho mumaze iminsi murondera Bosco Bosco naramubonye ahantu kwe umukuri yes Bosco naramubonye ahantu wamubonye Bosco naramubonye mu isite menyera ahantu hari abahari ya ahantu hari no hamenya mugabo singo mwe ushike ndamutora ukubunye kuko ntiyoroshe gushika muzara ndaguhedera sinari umuntu n'umwe ubibwira bihereye muri twebwe babiri gusa ubu reka ndaguhedere bihereye muri twebwe babiri gusa ntihagire uwundi muntu uzobibwira ugende umunkurikiranire intambwe ku yindi ahaca je nzokumenya ndaguha amafaranga umunkurikiranire zoze uramuha raporo undabira aho yinjiye ngume nitegereza umukurikirane intambwe ku yindi umuryango yinjiyemo zoze uraza kumpa raporo z'amafaranga nzoyaguha kumukurikirana gusa Yego. amafaranga uzoyawe mama yenje ndumva iyo diri ikomeye kumukurikirana gusa bisanzwe uzi ku bituma ndabwira ati irakomeye sinibaza yuko wumva amahera make cyane kubera yuko ahantu hari ni ahantu hatoroshe gushika kuvuga yuko noza ndamukurikirana umunsi ku munsi je nawe uzoshaka ya deplacement tuzagushyiriramo ntakibazo amafaranga singorane oje nakoze amadiri menshi ariko siniyumvira ko ayo mahera ntashobora kuyazi ashobora kuba nk'umuriyoni nk'abandana ibyo ni bisanzwe ukira kubasigara gufasha gusa sishobora kugusigira amafaranga iyo diri ngiye kuyikora kandi unyizere ni jewe nawe tugiye kumenya iyo siri gusa ariko nakubwiye ko ata wundi muntu wa kabiri nkeneye kabyinjiramo nanjye nakubwiye ati siyo diri ya mbere nkoze kimwe gusa je niwe nibito cyane ya nakubwiye ko umaze ko tuvuganye wowe uransigaye gufasha yawe nda kugira ko mwanya cyo guhana kandi kari bidashye Nibiki turasabye akayarange ndiko kazi
Sa urakomeye zikunda kuza tukavugana kidogo haje yeah ya uri gukora iki ngaha ari ariko rero naho uvuze ati umeze neza mbona atari sawa nigi bon kwanza nituje kure mbere yuko no kurangira akazi ngo kwanza nze kubanza ndakugurira n'akantu kuri butike akazi ya ugashobora ndabona umuhungu w'ingoma imbere yuko ndaguha akazi ngo mbanze ndakugurira akantu kuri butike urashonje ndabibona akazi ki ya turabivugana urabona wambaye n'ishati itameshe nshaka guhindurira ubuzima ya tugende Ndabona ni sawa kabisa. Hazo sirahari. Hari byuma kari umusanga. None bo tinagoma ndakwibariza. Ko hano haza abantu benshi. Uyu muntu wawe waramumbona.
narigeze kumubona. Yego. Bashaho mundangira amajaye yagiye gute. Narigeze kumubona ariko aboneka gake sinokubwira izisaha ahageze. Mutora kwe kuva mu gitondo amuhize kabisa. Yarakononeye. Oya umugenzi. Ndaza kumuronga mu yandi masaha. Wowe nomero zanje wowe uzisigarana. Umunsi wasubiye kumubona. Uzacuza telefone. Tuzimirira. Chawandikize. Chawandika ko Mondays. Sawa, we zacanda kurondera. Yego bere musawa muzo wamukoze. Murakoze namwe. Sawa sawa. Mabuji. Mabuji ni sawa. Sawa. Ngoma wanga ni mashaka. Mwenye angalia kile za gatoya. Umuntu nta ngwa murambonye. Ukwa nta muntu asuka muri mu cyumba rero. Sawa murakoze.